Evo je bilo u cugu do ovdje. I nije baš lako. Malo ćemo odmoriti. Pa idemo dalje. Evo ga Vidikovac. Iza mostara. Da malo snimimo grad. Pa pogledajte ovdje ovaj kop i gore sjeverni logor. Na daljini. Eno vidi se jezero. Zvano kop. Kako to smiješno izgledalo, na daljini vidite tenjače na fortici. Dole grad. Dole pravo Dubrovačka, Splitska javenja u produžetku. A vidi, volim te dole praznine. Neđe nijedne kuće nema, sve ko neki voćnjaci, nešto. Čijeli ono. I onda imamo kuće, kućerine i tako dalje, dole to je komerci. I neke velike kuće okolo. Ovamo. Šta je ovo? Zim. Već počinje. Dole crkva. I igralište. Dalje vidite lijeli brijeg i bolnicu. I prazan parking za bolnicu. Nevjerovatno. Iza toga vidite žovnicu. A iza vidite hum. Pa neko je vrijeme fino, ima mrvicu i vjetra, ali nije ništa previše. Da vidim uzbrdo. Čak i malo i godi. A ovdje se nešto počelo grad praviti. Tu imamo čak neka Wi-Fi došiljač, vjerovatno za neke bežične operatere. Nećemo sad reklamirati. Ovdje cvijeće, trava, svašta nešto. Evo mog bajka. Te strašne pile. A dobar mi je bajk. Dobar je. Uložio sam u njega puno. Ali ima to sve svoje čari, svoje ćeife. To je to sada. Ali opet se može nešto ulagati.
ali nećemo o tome, vidjet ćemo o tom potom. Sad za sad je najbolji, ne postoji bolji. A ova torba, ovo je pun pogodak. Ovo, prva liga stvar, ne moram nositi torbu na leđima, osim ako baš idem negdje daleko. Odlično. Odlična stvar, odlična, nema riječi, stvarno super. Stvarno super stvar, unutra sve natrpam što mi treba, ima još mjesta. Dobro. Idemo dalje. Ovdje ću pregurati biciklo, imam neke metalne armature i svačega nečega. Ne bi baš isjekao gumu. Ne znam. Tu nikakav tubeles ne pomaže, ako te ovo bude i rasječe. Nadmorska visina 300 km, 300 metara. 300 km, koji sam ja. Idemo malo u manju. Šta ovo huči baš? No, doslovno ide uči.
Idemo dalje. Nova baterija. Radi time sat vremena. Ajde, dobro. Mislim da se popravljam odnosno na moje prijašnje uspone ovdje. Vidjet ćemo kad dođemo kući. Kad dođem jedne evo ga putokaz, gdje smo planinice. Malo ću odmoriti pa idemo. Nećemo nam biti. Oho, dobar uspon. Ovako, kad neko kaže, ili kad ja nekome kažem, vozim biciklo, volim voziti uzbudo, a išao sam tu i tu, popio sam se tu i tu, ono, imam osjećaj na ljudima, neobično čut, kad mu kaže da si ti sada sjeo na biciklo po vrućini i peo se negdje u neku, tamo reći, vukojebinu na vrh nekog vrha i tako. I da je to tebi ćeju. E pa, ljudi moji, meni je ovo ćeju. Meni je ovo stvarno ćeju. Biciklo je moja teretana. Ja uživam voziti biciklo.
Čak što više uživam kad je stanje ovako, kad se penjem uz brdo. Ne znam, neko mi ćef da puši, neko se voli kockat, neko se drogira. Ja baš ne, ništa od toga. Neko ima, kupuje skupe aute, skupe satove, skupa vina, cigare. Da budem precizan, ne mislim na ove cigarete koje kupite u kiosku, nego na cigare, prave, debele, ručno motane, koji komad košta nekad na nekoliko desetaka eura. Nekom je to ćef, nekom je ćef popiti dobro vino, volim ga i ja popiti, ali sada ja imam neku kolekciju vina i da patim od toga nisam. Ista stvar sa odjećom, ne patim za nekom brendiranom odjećom, gledam da je to funkcionalno, da je to u čemu se ja lijepo osjećam i fino, meni fino, znači ne tamo nekome gleda, nego meni, i to je to. I ovo ćemo ostati. Ali ljudi moji, ja vam ne mogu opisat kako je to dobar osjećaj kad odeš biciklom negdje i pomoć svoje snage svojih mišića popenješ se negdje, nikad nisi bio, gdje nikad nisi ni mislio biti. Jednostavno dođeš tu i vidiš prirodu, vidiš neke krajolike, sretneš neke ljude, neke životinje, iznenadiš se i začudiš se šta sve ova naša lijepa država ima. I ne samo naša, nego cijeli Balkan. Mi toga nismo svjesni. A ja biciklo uz to sve, kao što sam već spomenuo, smatram kao spravom za vježbanje. Sprava za vježbanje i za ćef. Sprava za doživljaj. Pokretna teretana. Stvarno odlična stvar, ali isto je tako biciklizam. Ko biciklizam ako mislite da se vozite kvalitetno i bezbrižno i da nemate problema, nije baš jeftin. Nije sigurno. Ja sam biciklo platio prije korone 1370 maraka na karticu. Mislim, toliko je bio i za gotovinu. Na njemu je promijenjeno sve osim rama i sic štange. Sve promijenjeno. I tek sad vidim šta to znači. A taj trošak je bio neki trošak otprilike kao koliko je bilo cijelo biciklo novo. Nadograđujem ga i poboljšavam. Pa eto od 2018. od kad sam ga kupio. I mogu reći da je vrijedi. Svaka ta kvalitetna komponenta vrijedi. To se vidi. Vidi se kad to počnete koristiti nakon onih jeftinih komponenti. Tek onda shvatite kako ste sve smeće dobili na biciklu tvornički. Kakve su to bile jadne kočnice MT200, stvarno jadne i čemerne, sa nekakvim diskovima koje, ne znam, 160 mm koji urlaju u Kina kad ga vidiš. I to neka, ne Kina, nego neko zabačeno selo u Kini.
Ista stvar je s pedalama i s pogonom i sa gumama i sa volanom. A da ne spominjem sice, bajk, kompjuter, odjeću i ostale stvari. To sve košta, a vrhunski brendovi još više koštaju. Evo što ja imam opet, gledam nekako biti na budžetu i kupit kinesku odjeću sa eBaya, AliExpressa, pa istražujem šta mi valja, šta mi je ok po veličini, pošto Kinezi, odnosno Azijci to nekako čudno mjere, tako da se treba dobro paziti njihovih veličina. Ili bude preveliko, ili bude premalo, tako da treba pažljivo to ispitivati i naručivati komad po komad, dok ne nađete nešto što vam odgovara, neki brend, i onda znate na čemu ste. Ista stvar je sa ciklokompjuterom. Ja već vozim godinama Brightona, jako sam zadovoljan s njim. Nije, što kažu, top of the line. Ima monokromatski displej, ali zato baterija može 25-30 dana. Što je fenomenalno. Nikakav Garmin nije tako i drži u bateriju. Nikakav. Isto tako, mnogo ste primijetili na ovom biciklu da imam retrovizor. Taj retrovizor je zakon. Bar je meni zakon. Jednostavno to spašava život. Ako ideš cestom, pogotovo magistralom, naiđe kakav šleper, nekakav kamion, kombi, autobus, kojem je cesta uska ili mu susret dolazi isto tako vozilo, i onda imaš problem. I bježi onda. A ako nemaš retrovizor, ti ne znaš da on tu. Jednostavno možete gurnuti, udariti ili još gore pregasiti. $12-13 ogledalo. Bilo prije 3-4 godine, mislim da je sada preko 20. Odlična stvar. Stvarno odlična stvar. Isto tako ovaj nosač za mobitel koji ide na stem kap. Genijalna stvar. Genijalna. Nađete jednu robustnu masku za svoj mobitel, na nju nalijepite zakačku i ajmo, mobitel tu stoji. Ako vas neko zove, piše poruku ono. Doslovno se možete javiti dok vozite razgovarati preko zvučnika. Što je odlično. Nekad ako ovaj mobitel u torbi dok ga vi iskopate, gotovo. Propušten poziv, čao. Evo, ko ima fine strane ovo. Ali dobro. Vrijeme 10 do 7. Ne vidim gdje sam. Da vidimo gdje sam. 820. Znači, ja sam na 760, znači još neki 60 metara nadmorske visine. Dobro, nije to nešto strašno. Ptičice mi opet pjevaju, malo je zahladilo, baš ugodno. 26 stepeni. Pazite ovo, samo 11,5 km od moje zgrade. Da, ali 11,5 km nagiba od 8 do 10. Na temperaturi od 30-31. Dobro, ajmo dalje. Na jedno od nekoliko zadnjih vožnji sa nogom, odnosno cipelom prekinuo gumice na senzoru kadence, tako da ga sada svaki put pazim. Gledam.
se doslovno vraćam nazad 300 metara niz galac podne. I našao sam ga. I fora. Zemlji sistem, staviš ga u čarapu od noge. U čarapu od noge. U čarapu. I kad voziš, on registrira okretanje, to dođe na isto. Služi svrsi. Na 808 metara nadmorske visine. Ajde, dobro. Mislim nam je ovo najviši vrh poslije. Poslije rujišta. Ko se sjeća. Neki spomenik. Tu. Vjerovatno gosci. Da, evo. Putem. Klupicama, oni su sigurni. Da vidimo gdje. Tu lijevo. Okej.
Šta sada? Smri. Dobre. Moguće da je to ovdje. Sad lijepo. Kroz ovo lijepo. Pa ne vidi da sam divije krme. Ajde. Desno. Kako je desno više, jebo ga desno. I gdje sada? Tuda, jel? Super. Prekrasno. Šta je vam? Boga pitaj. Ali se tuda ne može. Bocka. Jedino vamo desno. Kako je to izvedivo. Pa ovo tako su. Izgleda da je to tamo. Priprema za moćno obockanje. Jebeš, gore na baru šta je ovo? Evo je. Nije ovdje sigurno. Ovo se fino skljokati. Evo moćne klupice. Klupice moja draga. Ti ne znaš koliko te ja željno tražim. Slikanje brzinsko i gaz dalje. Dobro ljudi moji, ovo je ta famozna klupica ili tiha klupice. A ja moram da vidimo. Nije baš zgodno za voz bicikla.
Ne može da vozi biciklo. Nikako. Cijela muzika trešti, majke. Dole se čuje. Ajmo opet malo. Malo pomalo. Nema treku uopće. Petnaestak metara koji bi se moglo voziti možda. Dobro, dosta. 20 metara. Ovo, što je 20 metara? Šta ono kaže ovdje? Pa ja ću ovdje ko junec. Evo kroz ovo. Dobro, silazim na ovo. Može se lomiti. Pa ljudi moji, safari. Really? Idemo. Jo.
Ajmo moj Roki. Su ovo kamenčne. Dobro. Ajmo se ići. Nema druge. Okle tebe tu.